umukino wabonetsemo ibitego byinshi ku munsi wa kane wa shampiyona y'Ubwongereza. Liverpool ifite igikombe cya shampiyona yanyagiwe na Aston Villa ibitego 7-2. Uyu mukino watangiye nyuma y'umukino wa Manchester United yari imaze gutsindwamo na Tottenham ibitego 6-1. Liverpool yamanutse mu kibuga ishaka gutsinda umukino ngo isangire amanota 12 na mukeba wayo Everton. Umukinnyi Firmino uyu munsi ntabwo wamuhiriye, amazamu yafunguwe na Oli Watkins ku munota wa 4, aza gutsinda ikindi ku munota wa 22. Mohamed Salah aza gufungura amazamu ku munota 33. Nyuma y'minota 2 gusa Mark atsindira Aston Villa igitego cya gatatu ku munota 39. Oli Watkins yaje gutsinda igitego cya 4 cya Aston Villa, cyaje no kuba igitego cye cya gatatu muri uyu mukino, maze igice cya mbere kirangira ari ibitego 4 bya Aston Villa kuri 1 cya Liverpool. Kurya ngo akabaye icwende katoga, igice cya kabiri cyaje gisa nk'igice cya mbere, kuko ku munota 55 gusa Barkley uherutse kuva mu ikipe ya Chelsea akerekeza muri Aston Villa yaje kwitsindira igitego, cyaje gikurikirwa n'igitego cya Mohamed Salah. Kapiteni wa Aston Villa niwe washyize akadomo ku mukino, kuko ibitego 2 byose bisoza uyu mukino ari we wabitsinze ku munota 66 ndetse no ku munota 75. Liverpool ikaba iraye ku mwanya wa 5 n'amanota 9 gusa. Mura n'umuhanzi uririmba China Trump nkamufasha Marina you are superstar Marina. N'ubu ngubu uvuze uti ugiye guhita ugarura Michael Jackson na Lucky Dube nahitangira gutya Billie Jean agiye muri segondere ufata nk'agakarito ka Prudence ugashyira mu ishokoshi ye. Oya muzabibona hari indirimbo nakoze ndi muri White House, nakundaga indirimbo za Michael Jackson, nkavuga nti icyama uko papa aririmba nanjye koko nkaririmba nkuko aririmba. Imana icyama amazina Dusayimana Emmanuel agasibangana ku bikuta by'amabuye, na Lucky Fire rigasibangana, na Michael Jackson wo mu Rwanda rigasibangana, hagasigara atari bo mu Rwanda. Nuhe muntu ubona ukavuga ati kabisa umukobwa mu bakobwa ukagiririra rikabisa ukumva mwaryamana? Yeah, Slim Jesus.